orada peynir de var. Peynir. Aha. Gördünüz kadar. Вон, Егемет, келдім ұдашы, келгені, сылдым ұда. Evde mi kalıyorsun? Güzel mi? Bizim bir vakfımız var. Balkan Ankara. Меллежер кашын? Ой, Киря, видела я. Vurun bacı. Ой, vurun bacı. Sırlayın, çay işlerciş. Karışık. İkini çay işlerciş. Bir yere gitmek çok zor. Ona burası sonra yürüyorum, aşağı şimdi. Шум жака чем жить мне больше. Ладно, марка, написано. Вот чем вот те здесь. Vada Jinchukku. Asli bu. Марчетте. Artık bizim bir de daha ne gören akideler kızlar var. Orada hakikaten ama bir bana bir dikine ret var. Ben size şimdi doğru olmalı. Şimdi artık bizim var. Evet. Хорошо? Сними под настроение, подходи, я вот историю вот. А то на мне напали. Я дома, если меня в доме не будет. Доброе утро. Утро доброе, вас не узнать. Жаловался на меня? Ну, конечно, не успел тебе жаловаться. Успел еще? Ну, ты же загладишь свою голову. Ну ладно, бог с ним, нет? Ну бог с ним, все, пройдет. А петухи какие хорошие. Петухи у нас дома. Даже в окно смотрится. Мне понравилось не то, что они разбудили, а в окно посмотрела на петуха. Такой замечательный, красивый. Света, insanları alma. Yalı boylar, yalı boyda yaşıyorlar ya çölde. Onun için bizde başka olaylarımız yok. Biz Burmiydi. Не, привет, полнейший Люба, саран булай. Алексей, надо понедельник Нет, казанца не Диваны все были мурсы. А он на самом деле только на слово. Да, на слово. Тихо, мирно Нагрузка на ручей. Ну, в Болгарии как? Это наш.
Это, по-моему, кто-то Нариманом был, да? Абла тапсак сахара чизела жиғозы қағасы. Я этому Галидану сказал, отправь за едой на машину. Нет, у нас камеры стоят. Женщина с ребенком есть тут? Есть. Ребеночек все здесь, да. Все, чтобы мы не Давай, поехали, все, зажарили. Да, здесь он хорошо. Какой это? Даже гости как не приглашают. Ну как, сейчас мы открытие проведем все. С нагайкой? Он сказал, что нагайка? Да, сказал. Официальное место. Надо стопить калаш и плавно сам. Там камера где-то скольки будет? Кто позвал? Где будет, Дом культуры или где? В лицее Гайдаржи рядом. Давай. А мы уже в дороге.
приехал. Не, завтра в Кангас. Ближе к Копчику. Завтра мы это самое, да? Поедем. Да? Завтра поедем. Да. Куда они приедут? А, все, здесь. Ты полицейских нормально взял? О, как. Всех пугать. Кулаком пока. Все, шарахайся там. Как тут что было? Ну, депутат он с опыта набрался. Сейчас смотри. Олег, Да. ты башкан, Вася депутат, а Ваня примат. Где мы живем, Ваня? Вот шустрый пацан. Тебе это на загане заслонится, а это? Тебе на загане. Geldik. Пакеты можно оставить? Пакеты можно оставить, девочки? Все, девочки, это на стол. Навоз ложим. Ача, bunu burada dağıtılacak. А может вы пока здесь внизу оставить, пока мы вас нажмете? Покажем Камрад. Камрад очень красивый город. Камрад является столицей Гагаузии. В Камраде проживает около 30 тысяч человек. В Камраде есть у нас 8 школ, университет, который рядышком находится, педколледж. Проходите, мы сейчас покажем вам нашу аллею славы. Где? Фильм. Hadi ulamak var, karan yulak. Юрчик, ладно. Alap, yüksek var. Maynasa yaklaştı. Ne? Böylece maynaman. Из Дагестана ездила. Конечно, стоит красивые людей. Бейджики твои люди там? Да, они приготовили. Писателем. очень международным политическим деятелем. Крестовская не здесь? Нет, здесь. Нету. Где она? Могила здесь? В Молдове? Это не Крестовская, вы имеете в виду, наверное, это Людмила Покровская. Подойди поближе и погромче. А что нету? Погромче. У них есть? Погромче. Многие из вас знают ее, наверное. Она вложила очень большой вклад в историю, в этнографию, в изучение. Также в становлении Гагаузии сыграла немаловажную роль. Олег, являлась переводчиком чуть-чуть, и переводчик переводит.
bilim adamıdır Maria Marinovic. Gagozlar için çok büyük şeyler yapmış, araştırmalar yapmış. Aynı zamanda da büyük şeyler yazmış. Являлась близким другом Сулеймана Демиреля Süleyman Demirel'in çok iyi bir arkadaşıdır. и других ведущих руководителей Ve birçok других Türk тюркских devlet государств. adamları. Мария Васильевна являлась основателем здесь, в Камрате, научного центра и сыграла немаловажную роль в создании данного университета. Aynı zamanda Maria Marinovic, Komrat Devlet Üniversitesi'nin kurulmasında da çok büyük yer almış. Aynı zamanda da bilim araştırma merkezi de kurulmasında da yer almıştır. На сегодня она является одним из видных деятелей, несмотря на то, что умерла, в памяти народной. Она 5 sene önce vefat etmişti kendisi ama hala da anılıyordur ve seviliyordur Gagoz halk tarafından. 2004'te. 2000. Александр Сергеевич Пушкин, видный российский поэт. Alexander Sergeyevich Pushkin Rus'tur. Kendisi şairdir. Tanrı Rus şairidir. Пользуется большим уважением и почетом. Gagoz yerinde de ve Moldova'da da aynı zamanda çok büyük saygı insan. İnkılabın yöneticisidir. O başlatmış inkılabı 1906 yılında. 6. yılda. Gagavuz halkın bir hem önemli kahramanı. İlk kahramanların bir tanesi. O çıkardı o zaman o vakitlerde bizim insanı çıkardı Tebrik meydana. Da onlar biraz karşı Tsar'ın askerliğine. Anladın nasıl bizleri? Çar'ın askerlerine karşı çıkan. Данная улица носит его имя. Bu sokak taşlar onun... Алексей Георгиевич Барладян, также уроженец Камрата, видный ученый, генетик, имеет мировую известность. Barladyan kendisi bilim adamıdır, genetikçidir, Komratlıdır. Ученый-генетик. Это армянского происхождения, да? Нет, он местного, по крайней мере, 3 поколения у него точно камратчане. Известная фамилия. Барладян очень здесь много есть. Bizde çok var Barladyan. Но onlar считаю, что у армян есть тоже. Шербан, герой соцтруда. Это советское время. Sovyetler Birliği zamanında çok ünlü bir kişidir. Çok çalıştığı için ne almış? Bir ödül almış. Sovyet ödülü. Çok çalışmış. O generalin mesela. Павел Николаевич Николаев, также революционер российского периода и далее в подполье, когда румынская период. 1917 ihtilali zamanında ki önde giden insanlardan bir tanesidir. Sovyet ihtilali zamanında. Aynı zamanda da Romanya zamanında da yer altından işleri yürütmüşler. Hem de tabiri var. 1918. yılda o ilk sefer burada öncedeme danıştı halka ve dedi hani biz yaparız burada Gagavuz Respublikası'na ama da 1917 yılda. Ну, этот, когда в состав Румынии уходили, он, наверное, Нет, уже 36-й год это в составе Румынии, он очень много сидел в тюрьме. Николай Иван Тукан, это военный деятель периода гражданской войны. Также очень много вложил вклада в
тот период очень было много безграмотных солдат, и вот он pисal за них прошение. Kayvan Şutkan da büyük bir askeri yöneticidir. Aynı Rusya zamanı, iç savaş zamanında da çok önemli işler yapmış. Eğitimsiz askerlere de eğitim vermiş. Видный деятель гражданской войны. Дмитрий Харнамович Рашкулев, также герой соцтруда, это период советский. Sovyetler Birliği zamanında Dmitri Harnamovich Rashkuyev da Sovyetler ödülünü almış çok çalıştığı için. Bu da komratlı. Петр Данилович Драганов, видный ученый, педагог и библиограф, имеет мировую известность в ученой степени, составил биографическую книгу Бессарабяна, где собрал на всех языках мира то, что писалось о Бессарабии. Все издания, там и краткая аннотация, то есть автор, название книги и что pисалось в книге о Бессарабии. Petr Draganov çok ünlü bir bilim adamı, dünya çapında biliniyordur kendisi. Pedagojiyle ilgileniyormuş. Aynı zamanda da Bessarabya hakkında da bir kitap değerlenmiş, toplamış. Birçok dilde de yayınlamışlar. Являлся библиотекарем Санкт-Петербургской библиотеки императорской. И в Камрате создал самую крупную библиотеку Бессарабии научную. Sankt Petersburg'da da Çar'ın zamanında da kütüphane müdürüymüş. Sankt Petersburg kütüphane müdürüymüş. Geri dönünce de burada da büyük bir kütüphane kurmuş. Bessarabya kütüphanesi, büyük bir kütüphane. Являлся вторым человеком в Македонии по образованию, там, видным деятелем в области обучения. Македония. Makedonya'da da aynı zamanda da ikinci büyük bilim adamı ünvanını almıştır. Лев Пантелеич Манзу, также видный подпольщик, революционер. Rusya ihtilali zamanında da çok önemli şeyler yapmış Lev Panteleich Manzur. Buldun mu kamerayı? Он не сказал. Bu kanişliymiş kendisi. Период царский революционный был и румынский тоже. Нет, ну здесь Румыния была в тот период. Штефан Михайлович Беда, руководитель христианского движения, подполья, также был и был расстрелян. Bu da ihtilalcıymış. Romanya devlet tarafından öldürülmüştür kendisi. Sovyet yandaşıymış. Ama aynı Romanya'ya geçti ama yine de yer aldığı şeyler oluyormuş. İnsanları kalkındırmak için. Петр Семенович Генов, также герой гражданской войны. Petr Semenoviç Genov da aynı şekilde. Занимал ведущие посты Антон Ефимович Буйклып повторил подвиг Александра Матросова, прикрыл Дот своим телом при наступлении на японские позиции в 1945 году. Антон Ефимович Буйklып Rusya-Japonya savaşı sırasında kendi sırtıyla kolluyor arkadaşlarını ve kurtarıyor. Ama kendi canı pahasına. Ölmüş kendisi. Он это Гагауз или... Он в Гагауз идет, но он, ихняя семья давно уехала. Шереф Шаншурет. Михаил Петрович Губогло, академик, ученый, видный, занимающийся историей гагаузов, Академия наук, город Москва, Россия. Но занимается... Нет, это другой. Нет. А тот Николай, это его племянник, двоюродный брат, этот с Румынии, Михаил Петрович Губогло, тоже видный ученый. Mikhail Petrovich Guboglu çok tanınır bir bilim adamıdır. Gagavuzlar hakkında çok büyük araştırmalar yapmış. Moskva'daki o gelecek mi?
Английский. Художник, скульптор, поэт, талант своего народа, основатель Бешалминского этнографического muzея. Dmitri Nikolaevich Karaçoban halk yazarıdır, şairdir, aynı zamanda ressamdır. Aynı zamanda da Beşalma'daki müzenin kurucusudur. Bugün de oğlu Ankara'da yaşıyor. Он и лидер по земле парашизм. Она лежала в больнице. Семей. Михаил Михайлович Чекир, народный просветитель, священник, город Чедерлунга, считается одним из основателей этого селения. Первый переводил религиозные книги на гагаузский язык, также знал в совершенстве и румынский, так что вот эти книги переводились и печатались на этих языках, как на гагаузском, так и на румынском. Являлся большим просветителем местного народа и на сегодня очень почитаем и уважаем среди гагаузского народа. Также его сын являлся офицером царской армии, в личной охране царя и является писателем. Гагаузский народный национальный театр назван. Нет, он в 1938 году еще не начинались, да? были, но дело в том, что здесь в Молдове была румынская территория, здесь репрессий нет. Репрессии начались, когда пришли советские войска. Очень много сделавших во время становления Гагаузии. Налажены были дружественные связи, очень близко между ними Маруневичем, Марьей Васильевной. Велись дипломатические. Очень тесные связи, такие дружеские, приятельские связи были у Сулеймана Демирели с нашим первым президентом Степаном Тополом. Это даже вот такое, могу рассказать даже такое. Друзья, давайте все, время снимал и ними принял чувашскими. Надо лопатку. Салам чувашцам. I have been once in 94. Исключен за нее герц, на этом еще учению герцевде. Приветствую вас, камраде. Теперь нас тоже меняют. Все старые учителя, которых я еще помню, да? И которые некоторые другие рассказывали, что он когда приезжал в чувашскую школу, он разговаривал чисто на чувашском языке. Отец Николай, Илья Николаевич. И Ленин был крестным сыном Ивана Яковлевича Яковлевича, основателя второй чувашской письменности. как много информации.
У нас скачет. Право нас Добрый день. Gagavuz Yeri Avtonom Bölgesi'nin halkı. Мы rады приветствовать вас на историческом в нашей автономии событии Первом Конгрессе тюркских народов. Büyük sevgiyle biz karşılarız ana toprağımızda saygılı dostlarımızı, dünyeyin Türk halklarını. Это знаменательное событие призвано сплотить все братские народы, зародить зерно дружбы на долгие года, объединить все тюркские народы для плодотворного творчества. Bugünkü toplantı kurar Türk halkların arasında dostluğun büyük temelini. Bugün historiamızda kalacak nice bir yortulu gün. Çünkü böyle buluşmaklar Gagavuz halkına dini haliz yortu. Hoş geldiniz bizim Gagavuzya'mıza. Добро пожаловать на Гагаузскую землю!
Разрешите пригласить в Президиум Конгресса Экрем Абдулаев, председатель Международной организации тюркской молодежи, депутат парламента Азербайджана. Dünya Türk Gençleri Birliği'nin başkanı hem Azerbaycan parlamentin депутаты. Олег Горизан, руководитель гагаузской делегации, депутат парламента Республики Молдова. Gagauz halkın delegasyasının başı hem Moldova parlamentin депутаты. Шемсетин Чузяджи, руководитель тюркменской делегации Ирака, заместитель председателя Международной организации тюркских молодежь. Irak devletin Türkmen delegasyasının başı hem Dünya Türk Gençlerin Birliği'nin başkanının yardımcısı. Дамника Манолова, председатель общественной организации УМУД, Гагаузия, Молдова. Umut Cümle Kurumu'nun başı. Рафет Ülütürk, руководитель болгарской делегации, координатор Международной организации тюркской молодежи, Стамбул. Bulgaristan delegasyasının başı Dünya Türk Gençleri Birliği'nin koordinatörü. Мы желаем уважаемому Конгрессу плодотворной работы на поприще укрепления международных связей в творческой, культурной и общественной деятельности. Желаем представителям всех делегаций за эти несколько дней приобрести бесценный опыт в общении с гагаузским народом. Saygılı dostlar, koyuşunuz bugünler başarılı olsun. Geçsin birlikte, anlaşmakla. Düşünelim, hani herkesi bu kısa arada becerecek kurma ömür gibi uzun bağlantılar. Anıları yaşamanızı daha ileri hem faydalı yapacak. İyi saatler. Успешной всем работы! Evet, bir daha Dünya Türk Gençler Birliği ile Uluslararası Umut Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Türk Halkları Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki Добро пожаловать на Конгресс Союза тюркской молодежи. Bugün aramızda çok değerli protokol misafirlerimiz vardır. Onlar da hoş geldiniz, şeref verdiniz. Сегодня среди нас есть дорогие гости. Вас тоже приветствуем. Dünya Türk Gençler Birliği'nin böyle bir organizasyona rol oynaması Türk halklarına büyük bir destek vermek anlamına gelmektedir. Союз тюркской молодежи организовал этот конгресс, и это большой вклад в развитие дружественных отношений тюркских народов. Gagavuz yeri Özerk bölgesinde Türk halklarının kongresinin düzenlenmesi birçok anlam taşımaktadır. Öncelikle Gagavuz halkına büyük desteğimizi buradan bildirmek isteriz. Этот конгресс способствует большому вкладу в развитие гагаузского народа. 3 kurultaydan beri Oleg kardeşimiz Gagavuzya'da kurultayın yapılmasını istemişti. Во всех предыдущих 3 конгрессах Олег Горизан лично просил, чтобы данный конгресс проводился в Гагаузии. 2007'de Makedonya'da karar aldık. Gagavuzya'da Dünya Türk Gençler Birliği'nin kurultayı yapılsın. Ancak bazı nedenlerden dolayı yapılmadı ve bugün kısmet oldu ki burada Türk Halkların Kongresi'ni hep birlikte yapmaktayız. В 2007 году было принято решение провести конгресс в Гагаузии, но, к сожалению, до сегодняшнего дня не было возможности. Но, слава Богу, сегодня мы имеем возможность и проводим этот конгресс в Гагаузии. Dünya Türk Gençler Birliği'nin kurultayları 1992 senesinden beri yapılmaktadır. Ancak
Yeni bir strateji uygulamaya çalıştık. Çünkü 2010'da birliğimiz bağımsız olarak Azerbaycan Devleti'nde Adalet Bakanlığı'ndan kayıt yapıldıktan sonra bağımsız uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyete başladık. Наша организация проводит данные конгрессы с 1992 года, но с этого года наша организация имеет статус международного независимой организации тюркских народов. Dünya Türk Gençler Birliği yeni stratejisiyle böyük kurultayların dışında yıl içerisinde farklı ülkelerde farklı toplulukların gençleriyle iletişim, entegre olmak amacıyla önemli ve özel toplantılar ve kongreler yapmaya kararlaştırdık. Союз тюркской молодежи в своей стратегии проводит каждый год несколько собраний в разных странах. Цель – сплотить тюркские народы. Bu da bir ilk olarak Gagavuzya'da düzenlenmiş olduğumuz Türk Halkları Kongresi'nin yapılması stratejimizin ilk adımlarıdır. И первым шагом является проведение данного конгресса в Гагаузии. Önümüzdeki günlerde farklı programlarda iletişim, kültür, sanat ve folklor alanlarında diğer Türk toplulukları ve Türk Cumhuriyetlerinde bazı toplantılar başkanlarımızla birlikte yapılmasına karar aldık. В ближайшие дни будем проводить культурные мероприятия. Ben sözü fazla uzatmadan hemen açılış konuşmasını Dünya Türk Gençler Birliği'nin başkanı ve Azerbaycan Parlamento Meclis üyemiz Sayın Ekrem Abdullah'a vermek istedim. Buyursunlar. Слово предоставляется Экрему Абдуллаеву. Görüşmeye gerek yok bence. Herkes anlayacak. Gagavuzlar da bizim dilimizi anlayırlar. Değerli divan heyeti, çok hörmətli Qaqavuzya Xalq Toplum Məclisinin başkanı, değerli milletvekilləri, değerli bizim böyük elçilər, əziz kongres iştirakçıları və qonaqlar. İcazə verin, ilk növbədə Moldova Respublikası rəhbərliyinin və Qaqavuzya yönetiminin dəstəyi və qonaqpərvərliyi ilə keçirilən Türk Xalqları Kongresinin açılışı münasibətilə sizləri təbrik edim, salamlayım və kongresin bütün Türk dünyasına xeyirli və faydalı olmasını ulu tanrıdan arzu edim. İnanıram ki bugün işine başlayan kongresin Türk dünyası xalqlarının, o cümlədən Qaqavuz xalqının həyatında əlamətdar hadisəyə çevrilecektir. Burada ayrı-ayrı dövlət və topluluqları təmsil edən 60'a yaxın nümayəndə iştirak edir. Və onların demək olar ki, hamısı kongresin məhz Qaqavuzya yerində keçirilməsi üçün səs vermiş insanlardır. Kongresin yeri Qaqavuzya'da səbəbsiz yeri seçilməmişdir. Türk dünyasının hər bir hissəsində yaşayan az sayılı olsun veya çok sayılı olsun fark etmez. Her bir halk özünü daim büyük Türk milletinin parçası olduğunu bilməli və hiss etməlidir. Bu baxımdan Qaqavuz xalqı da bilməlidir ki, onun yaşadığı ərazidən kənarda, çox-çox uzaqlarda onu düşünən, onu sevən, ona hər zaman dayak ola bilən dili bir, mədəniyyəti bir xalqlar var. Bugün o xalqların nümayəndələri burada. Qaqavuz xalqına öz adından ve bütün Türk dünyası adından merhaba deyir. Var olsun, yaşasın Qaqavuz xalqı. Bugünkü kongresin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde birçok kurum ve insanın emeği əvəz edilmezdir. Ben ilk növbədə saygıdeğer dostumuz Alik Bey Qayzana ve onun komandasına, eyni zamanda Umut Dərnəyinin rəhbərliyinə ve kollektivinə, həmçinin Komrat, Kongas ve Kıpçak belediye başkanlarına ve Savi Qaqavuz xalqına özlerinin teşekkürümü bildirirəm. Dünya Türk Gençler Birliği'nin rəhbərliyi kongresin Qaqavuzya'da keçirilmesiyle əlaqədar irəli sürülən təklifi demək olar ki, tərəddüdsüz bir şəkildə qəbul etdi, bəyəndi və həyata keçirir. Belə ki, DTQB indiyə qədər müxtəlif tədbirləri müxtəlif ölkələrdə keçirmiş, Türk dünyasının coğrafiyasının hər bir yerini şənləndirmişdir. Əsası 92-ci ildə Tataristan Respublikasının paytaxtı Kazan şəhərində qoyulan və 36 Türk dilli xalqın 40'dan çox təşkilatını birləşdirən fəaliyyətinin əsas məqsədi
Türkdilli xalqlara mənsub gənclər arasında həmrəylik və əməkdaşlıq bağlarının yaradılması və gücləndirilməsi, onlara mənəvi köməklik göstərilməsi, ümumtürk mədəniyyətini dirçəltmək və tanıtmaq, bütün türkdilli xalqların yaşadıkları bölgələrin problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq və onların həlli yollarını tapmağa çalışmaqdan ibarət olan bu günə qədər 14 Türk Dünyası Gənclik Günləri və Qurultayı, 10 Türk Dünyası Genç Liderler Yığıncağı, 1 Türk Dünyası İdman Oyunları Olimpiyadası, 11 Türk Dünyası Gençlik Musiki Festivalı, onlarla beynəlxalq konferans, seminar ve sergi təşkil etmiş, Bengu qəzetini nəşr edən Dünya Türk Gəncləri bugünə də Türk dilli xalqların mənafeyinə uyğun tədbirləri həyata keçirməyi, onların haqq və hüquqlarını müxtəlif beynəlxalq səviyyələrdə davam etdirir. Türk Xalqlarının Kongresi öz işine dünyanın çetin günlerinde başlayır. Xalqlar arasında münakişələr, dünyanı sarmış böhran, ekoloji problemlerin qabarması, bütün bu ve diğer problemler xalqlarımıza bu veya diğer derecede təsir edir, xalqlarımızdan problemlerin həlli üçün səylərini birləşdirməyi tələb edir. Türk xalqları sadece öz aralarında yaxınlaşmağı ve həmrəyliyi deyil, eyni zamanda birlikte yaşadıkları müxtəlif xalqlar arasında əməkdaşlıq və diyalogu qurmaqla mükəlləfdirlər. Dünyanın diyaloga ihtiyacı var. Dünyanın sevgiye ihtiyacı var. Dünyanın Türk birliğine ihtiyacı var. Bu mənada Moldova Respublikasının Qaqavuz və Muxtar vilayətinin paytaxtı Koma şəhərində açılışı gerçekleşen kongresimiz yuxarıdakı məsələləri 3 gün ərzində hərtərəfli şəkildə həll edəcəyini və çözməsinə addım atacağına inanırım. Türk dünyasının ağırlı, acılı hadisələri hər bir insanın ürəyində sağalmaz izlər bırakır. Belə hadisələrdən başda gələni Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. İstər bu münaqişə, istərsə də Kuzey Kıbrıs, Uyğur, Qırğızistandakı son hadisələr, Türkmen ili, Güney Azərbaycan, Əfqanistan və Kırım, Kuzey Qafqazya və Balkanlar, qısacası münaqişələrin hər bir yerində əziyyət çəkən xalqlar bilməlidirlər ki, bizlər onların dərdlərinə şəriyik. Son olarak ben emin olmak isterim ki Moldova Respublikası ile bütün Türk Respublikaları arasında kardeşlik ve dostluk əlaqələrinin yaradılması ve gücləndirilməsi prosesinde Əziz Qaqavuz xalqının ve nümayəndələrinin müstəsna rolu olacak. Bu da öz növbəsində Qaqavuzya muxtariyyətinin yaşamasının ne kadar doğru ve vacib bir seçim olduğunu gösterecektir. Hörmətli xanımlar ve cənablar, Türk Xalqları Kongresi'nin işinde iştirak edecek bütün nümayəndə ve qonaqlara indidən minnətdarlığımı bildirirəm ve kongrese öz işinde uğurlar diləyir. Bugün burada toplaşan her bir insana özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Yaşasın Türk dünyası, yaşasın Qaqavuz yeri Muxtar vilayəti. Çok sağ olun. Sayın Ekrem Abdullayev'e anlamlı konuşmasından dolayı teşekkür ederim. İkinci konuşmamıza söz vermeden önce Türkiye Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimizden bize bir telegraf vardır. İsterseniz onu kısaca okuyayım. Kendi el yazısıyla bize göndermişti. Gagavuz kardeşlerimizin tarafından düzenlenmiş olduğunuz Türk Halkı Kongresi'ne katılımcılara başarılar dilerim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Ahmet Ferit Ülker, Büyükelçi, 20 Ağustos 2010. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ancak temsilcisini de göndermiştir. Ali Bey, sizler de hoş geldiniz. Bu arada Azerbaycan Büyükelçimiz de aramızdadır ve Rusya Büyükelçisinden de temsilci vardır. Onlar da hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, ikinci konuşmamız Gagavuz Halk Topluluğu Başkanı Sayın Anne Harlamanko. Buyursunlar. Bağlı dostlar, bütün Türk dünyanın kardeşleri, kız kardeşleri yani buldular bugün yolacağız bizim Gagavuz toprağımıza. Hoş geldiniz. Çok seviniriz tanışmamıza sizinle. Bütün halk topluluğunun adından, bütün milletvekilcilerin adından, bütün yürekle size teşekkür ederim. Hem de kutlarım bu bayramdan. Bu bayram
tanışma bayramı. Siz geldiniz bizim Gagavuzya'ya, bizim Gagavuz halkımızla tanışma, bizim yaşamamızı biraz kendi gözünüzle görmeye. Onun için çok memnunuz, onun için çok çok sağ olun size diyeriz. Sanırım ki bundan sonra Gagavuzların arasında bütün Türk dünya tarafında çok dost, yeni dostlarımız olacak. Çünkü kim de gelsin bizim Gagavuz toprağımıza, bizim Gagavuz halkımızın yanına, her zaman yanına alırlar bizim kalbimizden hem iyi, hem tatlı, hem şefkatli duygularımızı. Biz her zaman sizi bekleyeceğiz, geri bize gelesiniz. Her zaman bizim dostluğumuz genişlensin. Her zaman bizim anlaşmak aramızdan olsun. Siz bilirsiniz, hani Moldova'nın içerisinde var bizim Gagavuzya'mız. O 20 yıl önce Gagavuz Respublikamız kuruldu. 15 yıl nasıl bizim Gagavuz otonomimiz yaşıyor. Siz geldiniz, biz küçüküz daha yaşımızdan. Ama her zaman misafirlere çok selamlarız. Hem de misafirleri her zaman bekleriz. Ne var, ne zenginimiz var, her zaman karşıya size açarız. İyi bir iş yaptınız, hani geldiniz bize. Böyle güzel elbiselerle oturuyorsunuz. Ben buraya girdiyken derim lazım da ben de o zaman Gagavuz elbisemi giyeyim size karşı. Bileydim hani siz bize güzel oturacağınız aramızda. Başka sefer böyle yapacağız. Yemin ediyorum. Size bu kongres ilk tane bütün müdürleri angıları alındı da yaptı bu kongresi bizim Gagavuz toprağımızda. Herkesine sağ olunuz diyelim. Herkese diyelim bizim kapılar sizin için her zaman açık. Buyurun gelin, ne zaman vakitiniz olacak, ne zaman istemeniz olacak, ne zaman sizin içinizden açılacak gene bize bir şefkatli yol. Gagavuz toprağımız her zaman bekler. Gagavuz halkımız her zaman sevinir. İsterim siz buradan gittiyken bizim sıcaklığımızı kendi halklarınıza götüresiniz de anladasınız. Kimler o Gagavuzlar? Çünkü bizi çok ileriye bilmiyordular bütün dünyada. Şimdi biraz çıkıtlar öğrenmeye Gagavuzları. Siz de gittiğinde anladasınız bizim halkımızın. Biz her zaman beğeniriz şefkatlik, biz her zaman beğeniriz dostluk. Hem biz her zaman beğeniriz anlaşmak. Bu şefkatli hem dostluğu size karşı da biz bugünler isteriz göstermeye. Bugün siz Komrat'taysınız. Yarın hem büyük Avrupa'nın köyündeysiniz, Kongaz'da. Orada yaşar 12.000 kişi, 12.000 insan. Güzel bir, adetli bir köyümüz var. Başka günde siz göreceğiniz Kopçak, nerede siz yaşarsınız. Kopçak da bizde Gagavuzya'da sayılır büyük köy. Hem o da bir adetli, o da bir nişanlı köy. Siz göreceğiniz hem şehirlerimizi hem köylerimizi hem de beraber bizimle gezeceğiniz bizim yollarda sanırım ki bu biraz bizi daha da yakınlaştıracak. Sağ olun geldiniz. Sağ olun hani katıldınız bizim Gagavuz halkımızın içine. Biz Gagavuzlar şimdi bilirsen bütün dünyada, Türk dünyasında bizim var çok dostlarımız. Bizde Gagavuzya'da geçer kongres, Gagavuz halklarının kongresi ikinci tane geçti öbür sefer, öbür yıl, geçen yıl ama Türk dünyanın halklarının kongresi ilk sefer geçer. Onun için size kutlarım bugünden. Siz ilk açtınız bu köprüyü, siz ilk açtınız bu kapıyı. Hiçbir zaman bu kapı kapanmasın. Sağ olun, buyurun Gagavuz halkımızın, Gagavuz toprağımızı sizi her zaman bekler. Sayın Ardamanko'ya teşekkür ederiz. Ancak bize dedi ki kendi ülkenize gittiğinizde Gagavuzya'nın sıdağlığını götürün. Beni şimdi sıdağlık bahsetlerden terim yetmiyor. Çok sağ olun. Evet, isterseniz kısa bir Rusça tercümesini yapsın. Sayın Ardamanko. Добро пожаловать, уважаемые гости. Мы рады... Tamam o zaman buyurun. Ama özet olsun. Çok kısa olsun. Lütfen. Дорогие друзья, от имени
Народного собрания Гагаузии, а Народное собрание Гагаузии — это законодательный орган автономного образования, где вы находитесь. Я с большим удовольствием и от всего сердца вас приветствую на нашей гагаузской земле, среди нашего гагаузского народа. С большой радостью я смотрю на вас и радуюсь, что наша семья сегодня пополнилась огромным количеством друзей, которые приехали к нам из различных турецких стран и из различных турецких стран мира, представляющих эти народы. Вы сегодня очень красивые, вы замечательные. Мы постараемся, чтобы вы уехали с нашего региона, унося с собой теплоту наших сердец, унося с собой особенность и самобытность нашего народа. Наш народ не всегда был известен во всем мире. 20 лет назад у нас была провозглашена Гагаузская республика. Кстати, здесь сидят даже основатели этой республики, с которыми вы, наверное, уже успели познакомиться. Но 15 лет у нас функционирует и действует гагаузская автономия. Мы еще не очень крепко стоим на ногах, но мы всегда очень любим приветствовать гостей на нашей земле. Мы всегда любим делиться теплотой наших сердец и рассказывать о нашей культуре, о наших традициях и обрядах. Мы пытаемся сохранять свой язык. Видимо, плоховато мы еще это делаем, но я так думаю, что мы обязательно учтем уроки прошлого и обязательно это будем развивать в дальнейшем. Мы свою национальную обрядность будем развивать. Я уже говорила, что мне очень понравилось, что здесь сидят в национальных костюмах представители народов. Вот. Это очень ярко, красочно, и это тоже еще один урок для нас. И я уже даже говорила, что я в следующий раз обязательно тоже выйду к вам навстречу в национальном гагаузском костюме. Он у меня есть, я просто не знала, что вы будете такие красивые. Я бы точно такая же красивая была бы рядом с вами. Спасибо, что вы особенность своего народа никогда не стесняетесь нести высоко гордо поднятой головой. Гагаузи такие же гордые люди, такие же самобытные. И я думаю, что вы это ощутите, побывав сегодня в Камрате, в столице гагаузской автономии, побывав завтра в Кангазе, в самом большом селе Европы, которое вошло даже в книгу рекордов Гиннесса. Там проживает 12 тысяч людей. Для села это огромное количество. Это очень уникальное село. У него замечательная история, замечательные традиции, обычаи, очень интересный народ. Далее в Копчак, где вы остановились, где вы живете, тоже очень интересное село, большое, со своими уникальными традициями, со своим гостеприимством, которое вы уже на себя ощущаете. Гостеприимство — это основная и главная черта гагаузского народа. Гостеприимство и борьба за выживание. Мы, в принципе, представляем племена кочевые, которые переезжали с одной местности на другую, но пытались сохранить себя, свой язык, свою культуру, свою обрядность, свои традиции. И здесь мы тоже всегда пытаемся сохранить себя, живя на той земле молдавской, которая стала нам второй родиной. И думаю, что вам всем знакомы эти проблемы, эти процессы. И единство наших народов, наверное, в таких случаях, на таких встречах больше укрепляется. Единство, взаимопонимание и дружба. Я вас приветствую на нашей земле и поздравляю с праздником единения наших народов, сегодня его так можно назвать, с праздником знакомства наших народов. И очень надеюсь, что это знакомство, этот первый мост, это дверь, которую мы сегодня открыли друг другу навстречу, не захлопнется по велению или чужой какой-то воле, а мы будем сами хозяевами своей дружбы. Я приветствую вас, горжусь вами и всегда приглашаю к нам на нашу гагаузскую землю, за наш гагаузский стол и за нашим гагаузским гостеприимством. Спасибо вам, добро пожаловать. Evet, şimdi ise sıra geldi Gagauzya Teşkilatı'nın başkanı ve Moldova milletvekilimiz Sayın Oleg Garizan'a. Buyursunlar. Saygılı divanımız, saygılı dostlarımız, bağlı Gagauzlar. Дорогие друзья, уважаемые гости, Bugün bizim Gagauzyan tarihinde açıldı yeni bir sayfa. Сегодня открылась новая страница в истории гагаузского народа. Bizim yüzyıllarca tarihimizde beyaz sayfalar da vardı, kara sayfalar da vardı. В нашей истории были и черные полосы, и белые полосы. Ama bugün biz eminiz, hepsimiz biliyoruz. Gagauzların bugün pek aydınlık hem beyaz hem açık sayfası.
Но сегодня мы 100% уверены, что сегодня светлая полоса. Bizim Gagauziya'mız yüzyıllarca geçirdi çok zorluklar, Gagauz halkı. Наша Гагаузия перенесла tяжелые годы. Bizim Gagauz halkımız bugün de 10 devletin içerisinde dağılmış. Наш гагаузский народ разбросан в 10 странах мира. Ama Sede, Moldova'da, Sede Moldova Cumhuriyeti'nin sınırında Gagauz halkı kurabildi kendi автономиясını, devletini. Но только в Гагаузии гагаузский народ смог создать свою автономию в составе Молдовы. Извините. Onun için biz Gagauzlar sıradan önce bütün Moldova'nın vatandaşları duruyoruz Moldova'nın bağımsızlığının korumasında. Поэтому мы, гагаузы, равноправные граждане Республики Молдова, стоим на страже независимости Республики Молдова. Biz anlarız. Hani bu problemler hani bizde çıktıydı 91'de. Мы понимаем, что эти проблемы начались в начале 90-х. Bizim halklarımız Gagauz ve Moldovan halkı becerdi oturup da anlaşıp da çözmeye. Наш народ смог договориться и вместе с молдавским правительством решить эту проблему. Bizim anlaşmamız, bizim problemi çözmemiz büyük bir örnek başka halklara, başka regionlara nerede var aynı problemi var. Решение мирным путем этой проблемы является примером для других стран и для других народов. Bu bizim azlığımızı çok büyüldüğü Türk dünyanın arasında. И это возвышает наш гагаузский народ в тюркском мире. Koca bir Türk dünyası, Gagauzların da koca bir Türk dünyasının arasında var bir nişanlı kendi özel yeri. В большом тюркском мире у гагаузов есть свой знак, своя родина. Biz de bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Bizim bugün var başkanımız, bizim bugün var halk topluluğu başkanı, bayrağımız, anayazımız. Ne devlet ne bütün halk kendi tarihinde isterse biz onu bugün kabul ettik, biz varız. Сегодня у нас есть свой башкан, то есть лидер, есть сегодня у нас свое народное собрание, есть у нас свой флаг, свой языk. Bugünkü bizim kongresimiz, Türk Halkların Kongresi, lazım daha fazla yardım etsin. Bizim kardeş Türk halklarımızda ne daha kaldı ufak anlaşılmamazlıklar. Сегодняшний конгресс должен помочь решить проблему тюркского мира, где еще остались маленькие народы, помочь им. Почти такой же перевод, но не совсем точно. Ну ничего страшного, Сережа. Biz selamlarız bizim dostlarımızı 13 delegasyondan, 13 halktan. Biz bütün yüreğimizi vereceğiz bu 4-5 günde. Hepsi misafirleri davet ediyoruz bizim 28'inde Kıpçak'a. Bizim kongresimiz 28'inde bitecek Kıpçak'ta köyünün, lisenin ve köyünün gününden. Приветствуем всех гостей из 13 стран и также приглашаем вас на праздник День села 28 августа. Ayrıca isterim sağ olsunlar deme bizim dostlarımıza, Komrat Belediye Başkanı'na, Komrat Başkanı Nikolay Dudoglu. Также хочу поблагодарить мэра города Комрат Николая Дудоглу. Конгас Belediye Başkanı'na Minku Fedor. Примара села Конгас Минку Федору. Kıpçak Belediye Başkanı'na Ivan Kalioglu. Примару села Копчак Ивану Калиоглу. Anksınlar aldılar bütün yükü bizim bugün güzel görüşmemiz olsun diye. Которые помогли в организации данного конгресса. Sağ olunuz, var olunuz, hep beraber, hep yolda, hepsi iyi olacak. Sağ olunuz. Oleg kardeşimize konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Bir daha vurgulamak istedim. 13 Türk topluluğundan yaklaşık 80 delege Türk Halkları Kongremize
katılmaktadır. Şimdi ise sıra geldi Komret Belediye Başkanımız Sayın Nikolay Dedoğlu'na konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Birlik, hani geriye ona 2000 kişi insan bizimle katıldı bu kongrese bir yerde bizim Türk kardeşlerimizle. Я также рад приветствовать молодежную организацию Гагаузии, которая вместе с тюркским народом участвует в данном конгрессе. İsterim biraz anlatma Komrat için. Komrat Belediye 7 yıl geri katıldı devlet Türk belediye birliklerine. O organizasyonda var 3000 munisipalitet, 20 devletten. 7 лет назад город Комрат вошел в состав Союза муниципалитетов тюркских народов. Çok sevinirim. Hani Komrat çok ilerlidir. Bitince vakit. Bizim Komrat'ta var kendi üniversitemiz, var kolejimiz, var 8 okulumuz. Yani bizim çocuklar hepsi öğrenirler. У нас в Комрате есть университет, свой колледж и также 8 школьных учреждений. Siz bugün bizim misafirlerimizsiniz. Onun için biz bugün sizi bizim Komrat'ı göstereceğiz. Ben sanırım hani siz bizim Komrat'ı, bizim güzel toprağımızı çok seveceğiniz. İleri doğru da ben sizi çağırırım bizim Komrat'a. Beraber bizimle olasınız birlikte. Мы хотим вам сегодня показать наш город Комрат, какой он красивый, и ждем вас в дальнейшем в гости. Pahalı dostlar, hepsini kutlarım. Hepsine sağlık, kısmet, bereket. Türk halklar her yerde yaşasınlar da güzellensinler. Sağ olun. Дорогие гости, благодарим вас. Здравствуйте, тюркские народы. Sayın Nikolay Dedoğlu'na konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçinin temsilcisi Sayın Ali Urkan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Представитель посольства, турецкого посольства. Sayın Divan üyeleri, Sayın Büyükelçi, değerli belediye başkanları, kıymetli misafirler, 13 ülkeden gelen konuklar, hepinize Türkiye Büyükelçiliği adına hoş geldin demek isterim. Hakikaten böyle bir topluluğu bir arada görmek hem büyük bir zevk hem büyük bir şeref. Bu etkinliği bugün düzenleyen Dünya Türk Gençleri Derneği ve Uluslararası Umut Derneği'ne teşekkür ederiz. Добро пожаловать, уважаемые гости, уважаемые делегаты из 13 стран. Мы рады вас приветствовать здесь. Также спасибо Союзу тюркской молодежи. Bu kongrenin bundan sonraki kongrelere bir temel teşkil etmesini dileriz. Bu vesileyle tekrar herkese hoş geldin diyoruz. Мы желаем, чтобы данный конгресс был основой для дальнейших конгрессов. Tabiatıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapan ve bunda büyük emeği geçen Gagavuz halkına da ayrıca saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Организаторам, поблагодарил организаторам. Teşekkürler. Спасибо. Türkiye Büyükelçisi temsilcisi Sayın Ali Urkan'ın konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Konstantin Sırf Gagavuz Vakfı Başkanı'nı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edin. Buyursunlar. Hoş geldiniz misafirler. Здравствуйте, дорогие друзья, земляки. Я хотел бы от имени Национальной культурной ассоциации гагаузов Молдовы, которую мы создали в 1990 году в мае месяце, я хотел бы от имени гагаузов Молдовы поздравить всех гостей, всех наших любимых гостей из тюркского мира, молодежь, потому что в 90-м году мы тоже были такими же молодыми, создавали такую же организацию. Я сегодня рад prисутствовать на таком молодежном форуме. Hoş geldiniz değerli misafirler.
Çok mutluyuz sizi burada ağırlamaktan. 90'lı yılların başında biz de böyle bir dernek kurmuştuk. Мы в те годы создали Национальную культурную ассоциацию гагаузов, которая называется Кардашлык, братство. Biz o zamanlar Kardeşlik Derneği'ni kurmuştuk 90'ların başında. С 1990 года мы побывали в таком тюркском мире, как Турции были 9 раз, были в Греции, были в Румынии, Болгарии, Македонии. И, конечно, также встречали нас красиво, как сегодня у нас в нашем любимом Камрате. 90 yılından beri bizim derneğimizin üyeleri Türkiye'de 9 defa bulundu. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da ve tabii ki sizi nasıl biz bugün karşıladıysak aynı şekilde bizi de karşıladılar orada. Я приветствую сегодня всех гостей. Я думаю, что вы подружитесь. Вам понравится наш гагаузский народ, наша гагаузская молодежь. И мы будем дружить, и мы будем мирно друг другу помогать. Umut ediyorum ki Türklük arkadaşlıklarımız kurulacaktır. Я сегодня благодарен, что сегодня меня тоже пригласили. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. И уже от имени Аксакалов Гагаузии я желаю хорошего настроения, чтобы вы нашли друг друга, чтобы вы были дружны, и в дальнейшем мы проводили такие красивые, нужные мероприятия для всего мира. Gagavuz yerinin aksakalları adına size diyorum ki ileride de bu tür kurultaylar düzenleyelim. Türk barış adına. Вам самых добрых пожеланий. Спасибо. Teşekkür ediyorum. Sayın Sırfa konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ise Gonca ve Olga, Moldova Halklarının Asamble Başkanı'nın konuşmasını yapmak üzere kendisini kürsüye davet edin. Buyursunlar. Stimați prieteni, дорогие друзья, Paldaslar, Zaman hayır olsun. De la start, eu doresc să vorbesc câteva cuvinte în limba moldovenească, limba de stat a Republicii Moldova, că dumneavoastră, oaspeți, trebuie să audiți ce înseamnă limba moldovenească, cum și noi vorbim aici, în țara Молдовии. Я сказала несколько слов и фраз на молдавском языке для того, чтобы гости, которые прибыли сегодня из 13 стран, хотя бы услышали, как язык звучит. Я понимаю, что из-за перевода достаточно сложно мне говорить дальше на молдавском, потому что мне будет трудно переводить. Поэтому я перейду, естественно, на русский язык. И хочу сказать, что, в первую очередь, конечно, поприветствовать и госпожу Харламенко, председателя Народного собрания Гагаузии, господина Дудогла, мэра города Камрата, приветствовать господина посла Азербайджана и представителей посольства Турции и посольства Российской Федерации. Я знаю, что у нас, по-моему, присутствует атташе по культуре. Хочу приветствовать всех гостей и сказать, мы очень рады, что сегодня вы прибыли в Республику Молдову, в Гагаузия-Ри, для того, чтобы провести такой замечательный конгресс тюркских народов. Biz çok mutluyuz ki siz Türk dünyasından misafirlerimiz geldiniz bizim Gagavuz yerine ve bizi şerefle doldurur. Отлично. В принципе, я могу переводить саму себя на английском, если кому-то нужно на английский перевести, нет? К сожалению, не выучила гагаузского языка. Что хочу сказать, что, конечно же, тюркские народы играли, играют и будут играть очень значимую роль в развитии мировых процессов. И присутствие гагаузского народа здесь, на молдавской земле, сыграла в свое время
очень значимую роль в становлении молдавской государственности, в ее укреплении. Gagavuz halkının önemi şudur ki Gagavuz halkı Moldova bağımsızlık sürecinde çok büyük bir pay almıştır, rol oynamıştır. Тюркские народы внесли огромный вклад в развитие культуры, в развитие экономики, в развитие политической жизни мирового сообщества. Türk halkları çok büyük bir katkıda bulunmuştur kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda da. Имена Авиценны, Амара Хаяма, Чекира, Ататюрка, господина Алиева на сегодняшний день это имена, которые не принадлежат уже только тюркскому народу. Они уже наши общие и являются вкладом в мировое сознание. Даже не просто культуру, экономику, а, наверное, в глобальное мировое сознание. Atatürk, Mikhail Çakır, Geydar Aliyev gibi isimler sadece Türk dünyasına ait değillerdir. Bütün dünyaya aittirler. От имени Ассамблеи народов Молдовы я хочу сказать, что Молдова всегда была многонациональной республикой. На сегодняшний день по переписи, прошедшей в 2004 году, в республике Молдова проживают 120 этносов. Moldova Asamblea adına demek istiyorum ki bütün Moldova çok uluslu bir devlettir ve son yazışmaya göre 120 millet yaşıyordur Moldova toprakları içerisinde. И каждый из нас внес в свою лепту в развитие нашей страны, Республики Молдова. Ve bütün bu milletler çok büyük bir öneme sahiptir Moldova bağımsızlık yolun uğrunda. Специфика гагаузского народа заключается в том, что в Молдове существует Гагаузская республика, Гагаус-Ери, образование, которое уникально и не существует больше нигде. Только в Молдове гагаузы нашли вот такое свое государственное образование, потому что мы можем говорить о государственном образовании в связи с тем, что имеется территория, имеется язык, имеется структура власти, и это все названо Гагаус-Ери. Gagavuzların önemi şudur ki sadece Moldova'da Gagavuzlar kendi devletine sahip, kendi ana diline, kendi bayrağına. Гагаузия сохраняет, развивает и приумножает свои традиции. И эти традиции являются родными и близкими для всей Республики Молдова. Gagavuz halkı kendi örf ve adetlerini korumaktadır ve bu örf ve adetler sadece Gagavuzların değil, bütün Moldova için de büyük bir öneme sahiptir. Наверное, идет взаимообразный процесс влияния молдавских традиций на гагаузские, гагаузских на молдавские. И сегодня мы видим большой позитив, который наблюдается в тюркском мире, в Гагаузии, когда женщина возглавляет народное собрание. Bugün Moldova ve Gagavuzların örf ve adetleri birbirine o kadar yakındır ki sadece Gagavuz yerinde meclisinin başkanı bayandır. Это ни в коем случае не занижает достоинство гагаузских мужчин, но, наверное, такой жемчуг определенный в короне гагаузской власти, он придает только еще большие силы и дает возможность двигаться вперед на равных возможностях. Tabii ki bu hiçbir şekilde Gagavuz erkeklerin önemini düşürmüyor. Tam tersi güçlendiriyor. Я думаю, что, заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что сегодня Молдова переживает достаточно сложный период в своем государственном развитии. И хочу отметить, что гагаузы, будучи частью Молдовы, всегда несли ответственность за то, что происходит в Республике Молдова. И всегда несли ответственность за государственность, которая дорога нам всем. Son olarak da şunu demek istiyorum ki Moldova bugün çok zor günler yaşıyor. Ama bilin ki Gagavuz halkı her zaman Moldova bağımsızlık sürecinde çok büyük bir öneme sahiptir. Ve tabii ki çok ileride devam edecektir bu. Я хочу пожелать вам здоровья, успехов, хорошего проведения и плодотворного проведения времени здесь, на гагаузской земле. И хочу внести предложение организаторам. Молдова большая и маленькая в то же время. Молдова очень красивая. И предлагаю в следующий раз
внести в ваш маршрут не только села и города Гагаузии, но и перекинуться на Республику Молдову, на центр и север. Мы будем готовы вам в этом помочь. С праздником, друзья! Son olarak da şunu demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ve Moldova çok büyük, aynı zamanda çok küçüktür. Ve ileriki kurultaylarınızı değil sadece Gagauzleri ve Gagauzyer şehirleri ve köylerinde ama Moldova'nın diğer köy ve şehirlerinde de kurultay kurulmasını istiyorum. Teşekkür ederiz. Moldova Bilimler Akademisi Gagauz bölümünden Olga Radova Karanastası konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edin. Buyursun. Слово предоставляется Ольге Радовой Каранастасовой. Çok saygılı birinci Türk Halklar Arası Genç Halklar Arası Kongres'in misafirleri, Sayın Başkan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi, Gagauzya Halk Topluluğu'nun başkanı, Komrat Kasabı'nın başkanı. Ben çok büyük gurur duyarım bugün. Hani buraya toplandı Türk dünyasının insanları. Bizim aramızda var misafirler Ruslardan da, Çuvaşlardan da, Moldovanlardan da. Angılar geldiler bize. Bile sevinmeye, paylaşmaya bizim bu yurtumuzla. Hem de sevinirim hani bugün Gagauzların olduk olayı kendi ana dilinde laf etsinler, işittirsinler kendi sözlerini dünyaya kendi ana dilinde, Gagauz dilinde. Elbet ki böyle büyük saygı Gagauzlara dini. Bizim genç, şimdi demek biz herkeden gençiz ama Ali Garizan da hani böyle çok çalışmış. Komrat Kasabı'nın başkanı, Halk Topluluğu'nun, Gagauzya Halk Topluluğu'nun başkanı. Hani o kadar güzel çalışmışlar anlaşıp da o bizi çok sevindiriyor Gagauzlara. Я рада приветствовать гостей из России, из Чувашии, из 13 стран. Я благодарю организаторов, которые организовали данный конгресс. Хочу сказать спасибо. Можно я сама потом переведу? Çünkü çok umut verir. Hani böyle anlaşıp da toplantıları hazırlamak demek ki Gagauz milletini Gagauz anlaştırır ve iyi doğru yolu ileri doğru götürecek. Ben kendim Moldova Bilimler Akademisi'nin Devlet Tarih ve Hukuk Enstitüsü'nün bilim uzmanı olarak çalışıyorum. Gagauzların tarihini, etnik kültürasını, kültüra varlığını, onların oturuşmuş topraklarını, yerlerini, soy köklerini, kimlerden geliyorlar, hangi boylardan araştırıyorum. Ve isterim bir söyleme, hani gençler, Gagauzlar pek dikkat, pek meraklı kendi historiasına, kendi soy köklerine bakıyorlar, araştırıyorlar. O da bize büyük umut veriyor. Benim bilim araştırmalarım, isterim bunu da size bildireyim. Çünkü dünyada artık dünya bilim adamların çerçevesinde artık kabul edildi, çok güzel. O da kabul edildiği zaman demek ki bizim Gagauz milletini de sayıyorlar. Kitabım uluslararası kitap yarışında laureat oldu. Orada 278 yazar pay aldı. Kanada, Amerika, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna, Almanya, Germanya biz deriz. Hem de başka devletlerden. O çok önemli. Bizim kendim 90'cı yılların başlangıcında 1993 hem 1998. yıllarda Moldova Gagauz Kadınlar Derneği'nin başkanıydım. Gagauz Karlar Birliği. Onu çok organize ederdim. Respublikan konferansiyalar, toplantılar. Nerede Gagauzların kültürasını ilerledirdik. Hem de sevinirim hani büyük gençler bu estafeteyi aldılar. Bizden daha da güçlü olup, daha da güzel, daha da becerikli onu
artık götürüyorlar iyileri. Bizi de unutmuyorlar, çağırıyorlar. Я кратко хочу сказать свои мысли. С большой гордостью я сегодня нахожусь в этом зале, где находятся тюркские народы мира. И горжусь тем, что мой гагаузский народ может на своем родном гагаузском языке общаться со всем тюркским миром и показать оригинальную культуру, оригинальный гагаузский язык, древний тюркский язык нашей цивилизации, показать свою древнюю тюркскую культуру гагаузского народа, которая сохранилась из более тысячи лет, начала, допустим, нашей цивилизации. И среди нас сегодня находятся русские, находятся чуваши, молдаване, другие национальности, которые пришли поделиться с нашей радостью. Признание гагаузского народа, такой приезд к нам в Молдавию, Гагаузию, это означает, что наш народ признали, наш народ поддерживает и показывает, что они благие намерения у них и хорошие дела делают гагаузы. Мой народ всегда был трудолюбивый, гостеприимный, любвеобильный и радовался больше за других радовался, чем за себя. Поэтому всегда рад вам. И хочу сказать, что я сама провожу научные исследования в Институте истории государства и права Академии наук Молдовы по теме «Этническая история гагаузов Юго-Восточной Европы». И, значит, исследую вопросы истории, этногенеза, расселения гагаузов. И мои научные исследования, значит, издана книга. И вот в прошлом году был международный конкурс книг. И среди 278 авторов моя книга заняла призовое место и стала лауреатом международного конкурса. И спасибо. И это говорит о том, что в среде ученых мира научные исследования признаны, а значит признан и мой народ. История, которую исследую, этногенез, которую показываю, объективность, потому что статьи, труды, значит, апробация этих материалов проходили в России, в Германии, в Турции, Украине, Молдове, Македонии. Ссылки делаются авторами из Америки, Болгарии и других стран. Поэтому я думаю, что если будет возможность в следующих заседаниях нашего конгресса тюркологического, если вы захотите, я смогу вас более подробно ознакомить с этими исследованиями. Hoş geldiniz bizim Gagauzya, Moldova'ya. Sayın Olga Radova'ya konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Son konuşmamız, protokol konuşmamız, Azerbaycan Büyükelçimiz Sayın İsfendiyar Vahabzade'yi kürsüye davet ederiz. Buyursunlar. Слово предоставляется послу Азербайджанской Республики. Hörmətli qonaqlar, Qaqauz xalqı və digər xalqların nümayəndələri, mən burada konuşuram sizinlə Moldovanın vətəndaşı kimi. Bildiyiniz kimi mən artıq Moldovanın fəxri vətəndaşıyam. 2 aydır ki, Moldovanın fəxri vətəndaşıyam. Diplomatlar adətən çox az konuşurlar. Mən də çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Bir məsələni demək istəyirəm sizə ki, bu çox sevindirici bir haldır. Çox gözəl bayramdır ki, bugünkü tədbir Qaqauziyada, Komratda keçirilir. Bildiyiniz kimi artıq Türk xalqları yarım milyarda qədərdir. Nüfuzu yarım milyarddır. Yəni Uyğuristandan tutmuş Serbiyaya qədər dünya səpələnmiş hepsi Türklərin nüfuzu yarım milyarddır. Yəni dünyanın hangi nöqtəsində olursa olaq, orada bizlərdən var. Yəni biz artıq konuşa biliriz. Mən dediyim gibi Türk xalqları həmişə olublar, olacaqlar. Böyük Türklərdən tutmuş kiçik Türklərə qədər biz dünyanın hər yerindəyiz. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, türkçülük
bir milli varlıktan çıkmış ve 4 dini, 4 religiyanı özünde birleştirir. Türkler var ki Müslümandılar, Türkler var pravoslavdılar, Türkler var Yahudidiler, Türkler var Buddistlerdiler. Ve biz 4 dini özünde birleştiren büyük azman bir halkı, büyük azman bir milletik. Qaqavuz halkı deyildiği kimi dediler, kiçiktir. Mən deyərdim Qaqavuz halkı kiçik de olsa, qəlbi geniştir, böyükdür. Çünki Qaqavuz halkından çox böyük şəxsiyyətlər çıxmışdır. Mikhail Çakir burada adı dəfələrlə səsləndi. Profesör Fedor Angeli, burada adın təəssüf ki maalesef çəkilmədi. Böyük şair, yazar Todor Zanet, Qaqavuz halkı nümayəndəsidir və s. və s. Türk halkı olub, olacaq, bugün de var. Ben sizin hamınızı təbrik edirəm, kutlayıram bu bayram günü münasibətilə. Çok sağ olun. Evet, değerli misafirlerimiz, sevgili protokol, konuşmalarımız burada sona vermişti. Ancak Dünya Türk Gençler Birliği ile Umut Derneği'nin hazırlamış olduğu Türk Halkları Kongresi'nin hazırlanmasında emeği geçen bir takım değerli protokollara plaket takdimimiz vardır. Öncelikle Gagavuz Devlet Başçısı Sayın Mikhail Formaz'ın plaketini almak üzere Gagavuzya Milli Meclis Başkanı Sayın Harlaman Kovannen hanımefendini ve kendi plaketini almak üzere kendisini davet ediyorum. Plaketini vermek üzere de Dünya Türk Gençler Birliği Başkanı ve Azerbaycan Milletvekilimiz Sayın Ekrem Abdullah'ı davet ediyoruz. На сцену приглашается Анна Харламенко для вручения планкета Михаила Формузова. Teşekkür ederiz. Başkanın plaketini Sayın Gagavuzya Halk Topluluğu Başkanı takdim almıştı. Üçüncü plaketimiz Komrat Belediye Başkanımıza verilmek üzere Nogay Delegasyon Başkanımız Sayın Yangurçi Bey'in davet ediyorum. Buyursunlar. Yangurçi Bey'in yerine Bulgaristan Delegasyon Başkanımız Sayın Rafat Ulutürk'ü plaketini vermek üzere. Evet, yine bu toplantının düzenlenmesinde büyük emeği geçen sevgili dostumuz, arkadaşımız, milletvekilimiz Oleg Garizon'a plaketini vermek üzere Çuvaşistan Delegasyon Başkanımızı Oleg Bey'i davet ediyorum. Buyursunlar. Oleg kardeşim buraya gel. Yine plaketlerimiz vardır. Büyükelçilerimize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyükelçi temsilcisi Sayın Ali Urkan'a plaketini herhalde ben takdim edeceğim. Azerbaycan Devleti'nin Büyükelçisi'ne plaketini vermek üzere sevgili dostumuz Oleg Bey takdim edin. Buyursunlar. Rusya Büyükelçisi'nin temsilcisine plaketini vermek üzere Uluslararası Umut Derneği'nin başkanlığını takdim etmek istiyorum. Buyursunlar. Для вручения плакета приглашается представитель российского посольства.
Çok teşekkür ederiz. Ancak toplantımızın birinci oturumun sonunda müzik faslımız vardır. Nogay'dan, Çuvaşistan'dan, Kırım'dan. Şimdi ise isterseniz hangimiz hazır? Çuvaşistan mı? Müzik ekibimiz. Evet, hazır olan müzik ekibimizi... В конце первого заседания переходим на показ народных танцев.